Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas kini kilong kimat pakong sam jong ka khubor sa handreu ngut kibreu kilayo ikajing pang COVID-19 hamigalia kiyo kajing don kibayo pang sakasan pongun tho ka Indian Council of Medical Research ICMR shaki khatartli ki Medical Institute hapokari bakin sedang ya kabenta baningkong ban persyang ya ka dawai tika hakibreu na kabenta banyale persya ya ka COVID-19 Bat shim kasoka Megalia da kalat bantan ya ka bor jong kasengi na kabentaban pendam ya ka jingtu na boarding. Ha Megalia Handreu ngut kibreu bakan thup arngut kibane Air Force uway na BSF bat lai ngut kireu patba kilayo ya ka jingpang COVID-19 kabalapan keu ya ka jingdon kibreu kibayo ya ka jingpang syakasan pongun. Nakini arpo kondai ngut kidai na East Khasi Hills katsan ngut na Ribhoy South West Garo Hills kidon arngut na East Janta Hills iway bat lai ngut na West Garo Hills U Deputy Chief Minister uba Prestuntin Song ulong ba kajing long jingman hapo ka jala kampat long ka bachangan bat lada kajing yok pang kibriu kanang kieu ka sarkar kamdon lat akum meipat lait satang kajing khandam Hakajuk kupor Menteri Rangba Konrad Sangma haukurwo balapha nin minmit laong bakidon ki kubor bom shisha bakandon kajing khandam hasilong nadu shipho tarik menta ubnai bat ulapan syai ba kasorka Megalia kampat shim la shim kum katakarai Kadawai tika balapin mi na India na kabenta ka COVID-19 kadon menta ha ka jingele bat kiway pat kiri ka parthai na kabenta ban penkut no ekaklam coronavirus Ka Indian Council of Medical Research ICMR kalatho sakikhat artli ki Medical Institute hapokari bakin sedam ya kabenta banengkong jong ka human clinical trials ni ka jing persyang bat ya ka dawai tika ha kibriu da ka bashim kerteng ya ki volunteer Kibabun na kini kijaka puli kilas dam ya kajing pendrung kerteng ka ICMR kalaya trelang bat ka Bharat Biotech International Limited ban shna bat pinmi ya uko vaksin kat ba ka company Zydus Kadila ka tray ban pinmi ya ka Zykov D vaccine Kasokar pedeng nin kasengi kalong baki brio baro kibela koit na kajingpang COVID-19 hadu menta kilong saulak laipo khandai hajar khandai spa saupo nyungun bat ka recovery rate kala keu shaka handreu po way point khatlai na ka shispa hapo kari Tan hapo ki arpo sau kanta bala depru hadu khatsan hajar san spa khat sau ngut kibrio kilayo jingkoit Katanat Health and Family Welfare jong kasokar pedeng kalaong baki badang yot maya kajingpang COVID-19 hapo ki arpo sau kanta balala kilong baro arpo hajar arspa sanpo arngun kabalapan kiu ya kajingbun kibriu bangat ha kajingpang syaka hinyaulak khat khandai hajar hendriu spa hendriu po sangun Ka University Grants Commission UGC kalapin kalabyang yi kajing betha bamenshwa Jongka kibede bat ke examination jong university na kabenta ka jingsingan ka jingkiu shaprang ha ka jingpuli bat ka jingyok kamyo jam jong ke samla puli ka UGC kala rai baya ke intermediate semester jong ke samla puli in pensiondo lani Shim Jingken ha ka international assessment kumbala batha menshwa kat ba na kabenta ka terminal semester pan in penlong yak examen habakut jong nailur menta ka snem kabalong kat kum kiching batha na katnot health and family welfare Ka India bat ka China kilas dang ban pen kenria no i kishipai jongki nakapang lamingi jong ka Ladakh hadin ba National Security Advisor ka India u Ajit Doval ulay kren bat menteri ki kambari ka China u Wang Yi ha ka chan mit singi ublay paladem ha ka ba kila shim ya ka rai ban pen kenria no i kishipai bat ban pen tanda ya ka jing ya kan at ha u line of actual control LAC Katanat ki kambari kalong baki armut kinong mi kmat kila menjur ba baru arliang kidai ban bu ya ke jing betha jing kinong yalam bat kata kalong ba ke jing penne ya ke jing suk ba jing jai jai ha ki jaka badon ha ki kaput jong ke India bat China kalong ke badon kam khanang banang kenteu ya ke jing adai hapedeng ki artli kiri Kani kedai All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya ko kubor Kajingdan kerhai ki wa bat kikshat hamigalia kala plelat shibon ya kejala bakan yokru kerhai ke boarding electric
kat hadu menta ke jingdon kam boarding electric jong ke Megalia kalong 1000 new spa megawatts henry lala ban pinmi tan khandai spa new po megawatts ban pendap ya ke jingdona boarding ke balong spa san po new megawatts ke sarkar ke lashim ke tok ani ke senjam ban penlong ya ke jala ke badap babyang hi naladi hakalyang ke jingpinmi ya ke boarding Menteri Rangba Konrad Sangma ulong baka jing pinmi boarding electric dak kadai kawai ni kitalong pinmi boarding jong kejala hakipor ban sawan haka jing persang ban wanra ek boarding ke bakho bak bapne ek jing jerngam jong kamaryang ke sarkar Meghalaya menta kalapen kre yekitiar kitar nak benta banta ne ke board jong kasengi dak babu yeki hakitnum ying ke sarkar ke kelmen bakan la ban pinmi aspa megawatts ke board jong kasengi hashalong dak babu yeki solar panel hakitnum yeng lang baga scheme rent a roof. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ula pentep baki lengsun ki ban let bait na Shillong Delhi kinsa sedang banya nadu unai lur menta ke snem. Menteri Rangba ula yathu yakni hadian balawai ke jialang pat katuna transport hinin ke singi. Haka jihalang laya taru halo ke jingbu ya ke jaka sange lengsun na ke benta ke helikopter kanang bakan na ban ai ke jingsakri bakhampa ya ke nok song shinong halor ke ne lajit bat ithu artli ke jaka kawai ha east Khasi Hills bat kawai ha west Garo Hills bat katuna transport jong ke jala kan pha ya ke DPR shakatuna civil aviation District Magistrate ke West Chanta Hills ula penmi ke hukum ke bapentim ba ke jia khaye bat ke Bangladesh leng ba ke tamabil dauki en pleno nadu ke khandai tarik menta ubnai ringkat ke jingbut perking ya ke standard operating procedure ha ke jingshalan mar kumbala penmi da ke sarkar Meghalaya ke hukum ke ongru bayaki kali insya banyat haki ot but even number ke balong katkum ke traffic regulation balapan kre da u additional deputy commissioner badai pet ya ke Amlarem civil subdivision ki kali ki baka number plate kakun iwe lai san nyo bat khandai lasha bakin yat hakala singi ublay singi palang bat singi thoding bat ki kali ki bakut haki number not R Sao Henrio bat pra kinyat haka singi ba R singi palay bat singi sajan Katanat PHE jong ke Meghalaya kala pentim bahkan pensange ya ke jingtre kam jong ke Greater Shillong Water Supply Scheme ha mau plang nadu kapur nyo beje men step hadu shipau beje men met haka shipau tarik mentau benai namar ke jingdon kam ban maramot kirki bat kumta an amdon jing sam hapo kate kapur Ha Assam praspa khat sangut kipriu kilayo ek jingpang COVID-19 hinin kasngi ha kaba sanspa prapo prangut kidai kibana kasor Guwahati haba pintep yakani Menteri Katanat Kakwat Kakya Himanta Biswa Sarma ulong lingbau kurwo ba ke jingte lakam bat sensyar yalade kalong kabakongsan hadu kata-kata ban penkut ika kubor mentaka step sa sisin ngan petsngau yakimat bakongsan Sa Henry ngut kibriu kilayo ek jingpang COVID-19 ha Meghalaya kiyo ke jingdon kibayo pang sakasan pongun. Tho ke Indian Council of Medical Research ICMR syaki khatartli ki Medical Institute hapokari bakin sedang ya ke benta baningkong ban persang ya ke dawai tika ha kibriu na ke benta banyale persya ya ke COVID-19. Bat shim ke sarkar Meghalaya da kalat bantane ke bojong kasengi na ke benta ban pendam ya ke jingduna boarding. Kato kini kubor kelakut ke Belawan Shapina ke All India Radio Shillong haka po prabajeng ini so bagi Daily Station nak bentak ke kubor haka ketin Hindi kini kedai ke All India Radio Shillong.